Migi mnatetesa Ongesaa, Ongesaa. Ango Record Studio. Onge gutunyen kimingini tinge eunegi. Ongesaa, Ongesaa. Onge gutunyen kimingini tinge eunegi. Ongesaa, Ongesaa. Ongesaa, Ongesaa. Karikab luget chekikirindoi mbunyotwe. Ongesaa, Ongesaa. Karikab luget chekikirindoi mbunyotwe. Ongesaa, Ongesaa. Pasaet ak kaminginetabge. Ongesaa, Ongesaa. Nebo borto ak banyek, pasaet ak kaminginetabge. Ongesaa, Ongesaa. Ongirukutke kecheng togetab kiptayandenyon. Ongesaa, Ongesaa. Togetab kiptayandenyon. Ongesaa, Ongesaa. Jesu asasi mochutyom setwe. Ongesaa, Ongesaa. Kimwawe Jesu asasi mochutyom setwe. Ongesaa, Ongesaa. Anongengetien kesasi machut orogenetwe. Ongesaa, Ongesaa. Anongengetien asimachut orogenetwe. Ongesaa, Ongesaa.
Onge eme ukimayane bogitiwe Ongesaa mi kimnate en saet we koyoni chwe Ongesaa amun nekit koimenwe Ongesaa kesochin emenyon akichek cheindoywech we Ongesaa ingokuyo inendet nesomoni kitabutab Mathayo 24 ingomwechi tulonok chemiten en Judea ng'alek chebo betusiekab let. Soman kitabut nebo Mathayo 24 ak itestai en yoniton ikose ng'alechoniton. Ngomwechi tulonok chemiten en Judea amun eku nyalilda nekitomo kobitu koboch taunetab ingweny. Ubwoen ichek chechio ak chereritos en betunoton. Ngoro chepyosok chekutungdos ak koririo akobo iyotosiekwak omang'unwe boisiechu Ongesaa chu betusiek chebichiren chekimwawech ng'oliot kole osaa simworokense. Ongesochin emenyo, kesochin kandoik, kesochin betusiekab let asimabit mwenyo en betusiekab koititindo anan en betutab Sabato. Ongesaa.